Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong yalam jongga Green Tech Foundation, ha kajanmit jongga khandai tarik uyayong 8,000 apun riu, kilami na Sardar Police Station, hadin bakila syara jubor hagi pulit na sekretariat, halor kajing yakhi jongki, ban persya ya kajing temu, banchna ya ka 5-star hotel, ha dolan nong lum pongdeng. Ha gani kajanmit, marshumi kinong yalam ka GTF, lapan kup jan rendia da kinong yalam ka VPP, haringkat ka jingya dan lang kinong yalam ka seng Hinyotrap Integrated Territorial Organization. Habagran sikila patay kubor uba H. Ban Theodore Nonglang, u chairman ka GTF, uloong bakani ka jingkem jong kipulit ka daytang ka jingtmu ban pin kubum, ban sngap jarno ya kani ka jingya ki ka seng. Henry ulakren da ka basyay, ba kinom sange, Henry kin beteng bed ka jingya ki da ka basya thangan klem bopor. Slam GTF! Slam GTF! Slam GTF! Slam GTF! Down, down! Down, down! MDA! Down, down! MDA! Down, down! MDA! Down, down! MDA! Kanang penrehem ke jengele ke jongi. Nang ni akan sedang bat ini ai beteng. Imat persangkat bakila ru imat pendan kam si kita ki hom ki sipai prat ki bakila ya ka an tambah kimla pendan kam kulmar yeng ha ka hok kinumla ban pendam yangi kasur ka jongi kanang jai sawajam nang ni sakbat laban batay ni hadin ka jingra jong pi ki pulit ya pi sene hato kadon kanu ta ka jing sumuto FIR pi hakano kom kira pi pan jing sai kaladon na jing syama kaladon kata nang ba ngin nom sngolingok ngin nom sofari ba habangi dawa ya kanu kajing persyang barpen kubom barpen sengap jar te kadon baiti pat kane ketika lenti kum kinong susnong habangi yang banyale ya kini i nong thombor kinong le rakabor tangkawe nga penti kena ya pi kum kipaj ba nong susnong ba ngiloong meneh ba lada pisat tang teiru kajing syat tangan kan peteng bat mentah nang niru nginmi bat kajing syat tangan kan peteng ka sorkar lada kekuman sakat no kenuru ngiladap keren na kabasyay makane kamdai tang ngajing dawa jong gerentek piu paj ba uyawan kat ne kinong kersan kiyawan kat ne lemda dei kata kamat kabasngu khia kabasngu kta ya kari bat kajaj benreu ngam tharai kibru kun suyawan manai kajing kersan di upaj ba uyui ya kajubab upaj ba utip ya kai kabangiyang ban keren tharai ngam dadon kame ban batai sibon nri tangkaw ingin penti kena baka jingsya tangan kalak ban peteng Hamadan Malki lani Hamadan student ngin sasyim ya karai ngin yaj ba syakmat ngin num lej syayeng ngin num lej syai ngin lej ban syong hakajaka kabading ban syong yangi sitayaw sibenai ni katno katnuru ngin num sengap ban ngin num kinria ya kai kabangi ngilayang kisan hajar ngut ki balasanya ka petition ba MTM wat penpra yu lumpong deng MTM wat aino ya kini kejaka sikiti corporate kata kalong kabasyay baik ko kinong susnong ka kibiyet ngilas dang ya kajing yakhi da kajing duai ni panbor yu ublay ngidadem ngidangu wat hang tay udem u lumpong deng ru menen ngiyong ai putra yangi kajing start pengin yakon kamdei ka kabang isu yang lamwer kabang isu yakhi lamwer ngri kali ka kabang ida sngukhya bat ngida su pangnut ni penti kena tang kawai bahabang ilayang nadu basdang nginom syat syukor ya noi noro ngani tu ya pinga try ngila ada ban keren ni por kila persyang yangi ban pen sengap jar da kijing berngem da kabor jong kapisa henry m pinom la re nomor ngi nakaliang jong grentek ni dei kiken hon kibang ngila pulei pangkamariang ngila da ban pulei ya kane kamat ba ngin pendon kam ya kata kajing start baniada kamdai kai baong bangingin suya ki kelumar ngin suya perta kelumar tikai kabajia mene da kabapi tan jubor da kabapi kem jubor yangi kadai tang kabut ban pen sengap jar nginom sengap nginom kendria bat nginom syat syukor yanoro kajing syat tangan kabak hamjur kan sedang naduk mentakamet kaban teng tat hadu ka sorkar kan ay kajing tho ngin weng no ya ka kontrak ngin call off no ya ka kontrak kabala ai sya kini ki corporate ka umyam private limited
kabala tau khnang na benta ban sya lilam yau dolunong lumpung da. Tapi kali ni ka ground iu bagi sim ya ta ka mutu FIR pi ground ko kumno ki sim. Kata kan ngong ya pi kita ki bro ki tang ki persyang ini ban penting ban pen smith te. Ngimdai ki khna ngimdai ki khlung. Bapin ong yangi bangin ai pi FIR sngap no lei no siyang. Bangin ong ya pi ban set po patok ngin sngap no. Bapin berngam bapin berset yangi. PUE mane kat bangi dangwan na syatairu kajing maham yangi kamdai ka bakai. Nringi ong mlei ya kata. Ngin sya abait lada dai bapin bom pin titro. Balda pin set hang ne apo patok ru ngila dap keren ka basyai te. Nginom kin ria ya kata kan norim ka bangi yang mane hang tai. Pilale da kabor ngi ki batulot bor tungin sya. Tang ba upaj ba hi ulayo ya kejawab menta kasni. Pinumla banlen kai ka jingle lada ki keren ya ka BNSS. Ngi pen kenyu yung ya don tang laingot. Ngi syong da ka bajai-jai mane kami sa kajing perta kajing hala. Ngimdon ai ka bangi kret ya kaluon odo. Ngi syong khapang tai. Henry unung kersan ulada ban kersan lupa ya kana ki isu ngadu ki artayo lai tayo te. Unumwan kumno. Ngim khot ngim ong yeno yenoru. Henry upaj ba ubas ngukia ki long kemi ki wan hang tai mane da kajing duai ki sedang. Hadu bangi da jau mat namar ba kata kajing duai kajing pangnut berkajing jau umat jong kilong kemi hang tai mane kamdai ka bakal. Kata ngin ong ya pingin ya keren saya kai kai. Ritang kawai ngi syong ya pi le sakat balero. Lada lasyai lai sngi ne kumno ru. Ngingin petang baik ya kajing nakal yang jonga bangan syong syak tangan baik lada dari banyap na umpong na mataka pung miam na matau dolonong lumpong dang tai na mataka kendau ka siap ka ribet ka judgment real ngin lai ayu torit sing ru kiap kikiang nong ba ru kiap kipatakon sang maru kiap ngin yap lang na mataka ribet judgment real ngim yang ni kum kita kinong syakam bangi syakam drugs bangi syatem syat ngituk ngitem ngipen yabreu ngipen tulmar senong jingya ki kepelayat kat ni pait menta ke petition nadu naki wei kiriru ki poi bansan ki pha ki video US na London ki ai ke jengkersan yangi ki environmentalist na syatai saka ingin nang ya keren kadai bait tang ka jengkersang ben kubum menta kasu ndrei TM we want to send this message to the government clear call off this project. Withdraw the contract. We will not retreat. We will not surrender. We will not back down. No means no. Habi dei bakata te kan pung kajing sutu kajongi bakajing ya lenti kadung kan kaklem dan hang nur kajing ya taku kajongi kum ka demonstration ka bangi ong kabalong peaceful kum kabala penne ya kerti sinsar jongka rin dia propawe ni benon kam hok ya kata ka article 19 ka bagi ong ka freedom of speech and expression Henry dah kabaki le kum ni imat kelas dang tau menta bagi sedang seban pendan kam bakla ban suppress lani ban misuse pat ya kata ka power kabaki kidon hajing si Syakim dai syuk panditin yangi namar ngi don tang laingut baki hak wan ra ru dah kata ka force mene la ima tang na betal laingut ki breu ki dapan yang dah kita ki pau hang te how tu kam ni ke bangin nampu jengkeli ka article 19 ka Constitution of India ka on freedom of speech ka guarantee kata kan mar kadai ka fundamental right ka jongi ni pendon kam hok sisai kata mane ka sngi handrai imat kumbangi ong ya kan ka project ru dan bakharwat chabi manore manu mene ka sngi ru ni sotu pendon bakharwat chabi manore manu man pen khen sendon ya ka article 19 jong ka Constitution of India Ngantu at ya piru kingat kawai balai ka lejia mane kum tumo namar bangi sei madan ya kaskam yo ko punya di mentep ya katamo katu ka lais pak kror pajba ubadon kam man yo ya ki RTI ya ki map ya ki agreement sawan badni ha kacaka ka bak satip ha ingin syong ngila pen kre pule hila de pai ki yang tu menne kimot banle kumne kumo POE kimot ban khinyat hu DC jong karib hoy kajing khlam akor jong ini ki bro kimot ban khinyat hu ngie u kini ki wiki obsta ki baret la isnai sya bakat ya kani ka skam ka bahe menta kimut banyat hano rehno ban pakit pap hano rehno kadai ke ka bom la ban pediang tingi kumbangi la ong tang katahi